Isprobali smo Google Wave, elektroničku poštu budućnosti. Mnogi već sada smatraju kako će u potpunosti izmijeniti način komuniciranja u virtualnom svijetu. Google je nedavno u ispitnu fazu pustio još jedan projekt, Google Wave. Vlasnik najpopularnije tražilice nastavlja praksu bombardiranja korisnika novim servisima i uslugama. No, Google Wave je među internetskom populacijom izazvao puno veći interes no što je to uobičajeno. Razlog tome je Googleova želja da Waveom zamijeni e-mail, popularni servis za razmjenu poruka na internetu. Iskreno mislim da ne. Iskreno mislim da je mail potpuno drugi način komunikacije. Isto kao što je kad se pojavili mobilni telefoni, svi su objašnjavali da SMS nikome ne treba, nego da ćemo svi komunicirati glasom i zašto bi se uopće koristila SMS usluga, a na kraju SMS usluga ispala jedna potpuno ravnopravna usluga u bilo kojoj mobilnoj mreži. Isto tako, mail i Google Wave su zapravo dvije potpuno različite stvari. I način na koji komuniciramo mailom i način na koji komuniciramo preko Wave-a se zapravo ne mogu usporediti, odnosno ne mogu se postići ista razina funkcionalnosti u jednom odnosno u drugom, pa ljudi jednostavno trebaju i jedan i drugi. Google je Wave zamislio kao alat koji će pojednostaviti komunikaciju, olakšavajući suradnju u timovima koji zajednički rade na istome projektu. Google Wave je nelinearni aparat za kolaboraciju. Znači, jedna kombinacija maila, Twittera, instant messaginga i svih ostalih najnovijih tehnologija koje su se pojavili unutra, trpano na jednu hrpu koja je zapravo, kad je čovjek nauči koristiti, počinje pokazivati snagu veću od svih pojedinačnih alata koje bi mogao čovjek možda koristiti. Korištenje Google Wave-a Google je omogućio odabranim korisnicima, pozivajući ih na testiranje novog servisa pozivnicama. Kako izgleda komunikacija unutar Wave-a, pokušali smo demonstrirati zajedno s gledateljima koji Wave već koriste. Cijela struktura Google Wave-a je zapravo izgleda kao kombinacija Gmaila i instant messaginga. Znači, postoje nekakvi Wave-ovi koji su grupirani u grupe prema tome kako korisnik to zapravo poželi, da li će ih grupirati prema starosti, prema ljudima koji sudjeluju unutra, prema nekakvim datumima, prema tome kad zadnji put updateani. A unutar samog Wave-a struktura je ono što korisnik postavi. Google Wave je u testnoj fazi web aplikacija koja se pokreće u prozoru web preglednika. Za njegovo korištenje nije potrebna specijalna aplikacija. Poruka ide i slijedi poruku jedno ispod drugoga, mogu se dodavati threadovi, znači mogu poruke biti uvlačene tako da budu odgovori logički na ono što je prije toga postavljeno. Ali u bilo kojem trenutku korisnik može preskočiti iz tog kronološkog reda i može skočiti na bilo točku i dodati svoj odgovor na nešto što je prije toga bilo diskutirano. I ono što je jako bitno, korisnik može dodati bilo koju informaciju u bilo kojem obliku unutra. Google Wave na jednostavan način omogućuje importiranje slika, video sadržaja, dokumenata. Poput ostalih Googlovih servisa, i Wave je otvoren, što otvara prostor za razvoj dodatnih mogućnosti Google Wave-a, što je prostor koji se tek otkriva. Već sad postoje razvijeni nekakvi pluginovi koje nije direktno Google razvijao, koji omogućavaju da primjerice dodani video se automatski vidi u nekakvom velikom preview, da se kad se dodaju dokumenti, svi dokumenti isto mogu prikazati ranije, da se mogu nekakvi elementi unutra dodavati tipa interaktivne ankete, nekakvi upitnici, da čovjek koji nije programer može puno jednostavnije zapravo u svojem sadržaju koji je stavljao unutra kreirati nove dijelove, a da ne mora pri tome ništa znati o programiranju. Google Wave se još uvijek nalazi u ranoj testnoj fazi, zbog čega se rijetki usuđuju govoriti o njegovim potencijalima, budućnosti u kojoj bi mogao zamijeniti klasičnu elektroničku poštu. Hoće li u tome uspjeti, odlučit će korisnici. Propustili ste neki prilog ili želite još jednom pogledati neki zanimljiv prilog iz naše emisije? Potražite nas na YouTube-u. U bilo koje vrijeme s bilo kojeg mjesta na e-Hrvatska TV kanalu možete pogledati prijašnje emisije www.youtube.com/e-Hrvatska TV. Hologrami, popularni u znanstveno-fantastičnim filmovima, danas su dio stvarnosti. Riječ je o modernoj tehnologiji koja s pomoću projektora stvara iluziju, odnosno hologram